Mashoni. Tukulok tial multsikbatbil. Umeya umuch kabil upek balwaye. Takwalkila. Bishawuyi kabaish. Bekabals okubetika tukultikesh le yash nuk besahobo. Keshiwa tupeksika wolesh. Tu woltika tukulesh tuyo lal mashon walkila. Bash okmansik baale. Unoh balile. Bash kelubeita lu yuchultek etel tupachil kine. Awolesh oyan maestros kukansa hob chen ichmaya. Kushtunwa kahebe kumpel escuela ichmaya takahal. Heelwa bisika palale. Baashten hele. Wapaashten ma. Ulak bale. Awohelat ane kelubeita lutzip tal helbish español, inglés, francés. Uhachka ananile. Tahanu talubeta al. Bale. Igual que pues hachmalo tome wa maya uyashtan le shokpalalo pues abet uts awal shok tio ichilonat siltan pues yan hump uyal mahtan el kuhetsek le hello en México abet uts awal shok ichilonat siltan mak koshal kichmaya awe yucatane wa ichol ichbatziko wa le lenguas nacionales kuyalalo o kole kabet ma uhawal utsabal shok ichilonat siltan mak takle universidado. Beituno, tak leyes hetzik una huyuchul kansa ichmaya, waulak mase waltano, vale le meyaha, tsokuchamank inka hakbakan. Estiwalak masamo, tukabi 2008, kakuchen waitile kuchil Centro Estatal de Bellas Artes, Karatinwala hach malo wakaheme kum ekuchil yal kansatun utsit make ikintan popoltan balsam yete kayo uyutzile ka ejentan ka heble kuchila tile kingelo takbeklai laili waking kansa hetumen kesoku chanyatali habile tenema tu lubulingo salsa malinkat inwe sumpit leingo helo ti que más educado kan. La intune mayat anoch importante bishti yana ukanemen pala logo tumenula idioma, pero ten específicamente importante de investigación en historia oral en meyatikte. Helbish yan bastanu yuchulo, beishane, yamastanu tsivoltika yabak. Shika kuchkuk inile, ka o kenins au peshoke. Kin kanse babe ki kanske finanzas akabecha kin tsak ichmaya chambashe eleloka uchke kanan wa mak kuyuke eshoko helubeita shanut anikmaya pero lo igual que mi kuchyan tonti mash ut anikmaya yan chak shane kucho kuyale yanin kanan kunsik yanin anik yosa musata yosa ubinukit paha titulaka tush. Beishane, que tuaktu kulietel bashk aalik, beishan bashk betik, huamai, bishelink eshike. Tak akabetak, vale ya, vale, tone matak betik, tene iwilik tune, lejelo kabet, ton kans, que kabet esik te mago, es que hachno vale bakalitio. Talupa, talu yoko shane, watalupa, ta yoko tutuku. Tu pachle kansa hili ichmayaw, ulak bashach kaanane, letile tulaka lonk ohelet ano, wakeshmae, vale, kak shachek bak chukbes yetelutz ibil, yetelutz shokil. Bueno, mayan ane hach kaanaan wakabet ukansaan. Tenekiwalik tune, hum hach no baje beita luyanta utial biluchaku mumpiti le mayatan yete ulak jejelas más igualtano weitu no lumi México le tie usetenya tamak ukanik utsito yete ukanik ushoke le jelo kimwalike ni hach ta no ba waka beya behemish kansa bi kontulaklo shok kastlan kabaya kukansa tulaka le pala lo kuliklo behla sito yetelu shoko le mayatano meya hach tahan geubeta lo sakumu tukaten le mayatano yetele shanga kabet kunsa titulaka machetul laka lu nahilo kansa hi beishan titulaka lu nahilo
umeyajala chokweitlumi. Kelo, uya unos balik takbesik bati ale shokit el tzip ichmayaw. Bale, bash helutasike. Le que casto ne maya ukalu kaot ku pen nukultume ti chupach tu ne nukulo ti kutato nu miatsli ti kutalo hangli ti kutalo pahta li lobi ti kutalo mai wel baso bom o kot ya no hepa lu tukule itali ne champalo wayak lik siktak muktik lench indika hepa kutukule kil bas ustiche tu men lo que to kange maya kena wile tu bom kena wile tu yokot kena wile tu pakal kena wile kabet yok lula men ne ko ichu wak le nato tiene que tuklike uchundu ne leche maya tano pero kabet tu o sea kabet bet ku taskula ba su pak le kolo haga wali ni kol bala pak mi nal beikak penal chemale mahahi wa kat shakalte yambu ulya isyan tsim yam wa tu shan kan ka be ku paka stembalo kumuku tu wa le akilang lo ku binkana entonces itiale de kas ku tu champal le masta ku kanik maya kabet ezikte be yupe kole nalken pake o chakrete maya tan pero tu pache de notale la intalla y le chanchi pa wa cosa wa kanga be pues is makal balo chica balgen pa que wa chochole wa cosa que ya tiene tal vez bul o sea itiale no ne ma tu pata y que maya tambe be chenu pe no ukul hatsen sino tu pache ka tu chol pa lula talula balo Anantun le kambal ku sencha chit pahalo. Pues tiene que igual de que hachkabet kanik maya y yetel jejelas me yaho que upata este kanik tener pues yetel le balsamo tinka canale maya o tumen kachne matin mai wokelikane vale yetel le balsamo ka sumna hi in anki muyik y lelo pues tu la que se upata la kashkesh tu se upata la kangesh le maya o machen al kangesh le maya o sino que atsai shan awole shalo upata lo mukan kunsal he tushke hach kabet kange kabet yoheltik tu men kiala le mishma ku patu ya bildik bash e basha ku mots o bash wa mukaoli wa makaolo pe bale matsuta ya bitik le ke ka kasik mako utango maya ke pa awalik cho ya balo tsakanik shane kawake yanu umukan taletan tiobo leula tene kituklike hachsta kabetu kango yola tu melu satio yeten kabetu kango sham tiale basho kutalo tu me Basho kutsatan tal wabash nu kulilo que lo meyate alcanza he. Kabet oheltik. Bueno, ti caso te como cansa, ne? Kabet oheltik mashe mako matustachen alfabetización matustachen cansa. En si letano ya kangula bishu kushliko bet alupata annatsko tiletano. Tumen mako machutango maya. Le masho shanke no canso masho wapala lo utango maya. Kabetu keshku utukulo utukuli bishken unatsishan letano me kukeshe wa uka ole miatsilo wa ma uka ole miatsilo Sintsimatesh tenete maya kimbetik ayo kimbetik les kalaktan wa bash kalaktanet betek age su traba lengua ilo hachta mal le bahelo como tin kalsik me para lo be pues tenek igual te veyete le kalaktano kuyanda tesh agilidad utialat anesh utialat Tulaka le me yahoba ma atunji chankile wamatang ang ichmaya yetel klag op yetel et kahalobi basta na betik tech tuyo la le basho beya tulaka le balots okawuyika pashku betika tukultik konesh tuklik tsikbaltik kashantik mashoni umeyahumuch kabil upek balwaye